nhưng mơប្រមាណខែមុនណាប្រមាណខែមុនចិនហើយនឹងយួនមិនតោះគ្នារឿងស្អីហ្នឹងហើយខ្មែរយើងក្នុងការស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិជួនកាលផ្ដេកផ្ដួលទៅលើតែអ្នកដឹកនាំខុសហើយប្រទេសនេះមិនមែនប្រទេសរបស់អ្នកដឹកនាំទេណាញាតិញោមប្រទេសរបស់យើងប្រទេសរបស់យើងប្រទេសរបស់ប្រជាជនយើងសិទ្ធិតែមានសិទ្ធិជាម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែអត់ទេបបួលគាត់គិតអំពីស្រុកទេក៏អត់គិតទេគាត់ថាទៅគិតអីវិធីគិតមិនមែនគិតទៅតាមអ្នកដឹកនាំនិយាយយ៉ាងម៉េចក៏ជឿអញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំមិនក៏ជឿអញ្ចឹងបកណាយើងស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងកាប់មុខមិនមែនអញ្ចឹងទេបើអញ្ចឹងងាប់អស់ទៀតលើម៉ែយើងស្លាប់ដោយសារជឿតែអ្នកដឹកនាំនឹងតែអត់គិតអត់ពិចារណាស្រឡាញ់នរណាផ្កាប់ទៅនឹងហើយជេរគ្នាដែរប្តីប្រពន្ធក៏ឆ្លោះគ្នាដែរបាក់ខុសគ្នានោះវាបានប្រយោជន៍ស្អីហើយដល់ពេលចិនរឿងរ៉ាវជាមួយយួនឃើញយួនមកប្រទេសឈប់ប្រើផលិតផលរបស់ចិនទាំងអស់ចិនភ័យព្រោះរបស់ចិនលក់នៅស្រុកយួនឡើងរាប់ពាន់លានដុល្លារអានេះឈ្នះដោយមិនបាច់អស់កងទ័ពអីបន្តិចនឹងថ្លឹងថ្លែងមើលបើអញជីកតំណឹងហើយនឹងអីវ៉ាន់លក់នៅស្រុកគេហ្នឹងវារមិចដកចេញខ្លួនឯងយើងនិយាយពីស្អប់យួនណាប៉ុន្តែស៊ីទៅទឹកត្រីយួននិយាយពីស្អប់យួនណាបើសក្តិក៏មិនដាំស៊ីដែរឥឡូវស៊ីរបស់យួនហ្នឹងទឹកស៊ុបយួនហ្នឹងអានេះជួនកាលយើងគិតធំពេកសក្តិភ្លេចដាំស៊ីអាត្មាដឹងអាត្មាដើមមិនមែនព្រោះតែចង់ដើរព្រោះចង់ដឹងអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវនៅក្នុងស្រុកខ្មែរអាត្មាដឹងខ្មែរយើងខ្ជិលអីខ្លះអាត្មាដឹងទាំងអស់តនេអង្គុយបាំងផ្លិតស្អីគេបាំងផ្លិតហ្នឹងហើយវាមិនស័ក្តិសមជាម្ចាស់ប្រទេសឃើញទេយល់ទេញាតិញោមសិក្សាមើលកូនក្មេងខ្មែរយើងរាល់ថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរឯងអត់ចេះទេណក់ទៅចេះរាជវង្សឆេងរាជវង្សមេញចេះងអស់មើលរឿងភាគអត់ណាមិនប្អងហើយហ្នឹងវាមិនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមនុស្សយើងមើលតែគេខ្លាំងពេកភ្លេចឆ្លោះកញ្ចក់មើលខ្លួនឯងខ្លួនយើងមិនបានស្អាតទេហើយដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងខ្លាំងអត់ត្រូវទៅស្អប់យួនទេអត់ត្រូវទៅស្អប់ថៃទេស្អប់ខ្លួនឯងយល់ទេញាតិញោមមើលនយោបាយប្រមាណចំនួននេះយើងងាប់អស់ប្រមាណលានដោយសារតែនយោបាយដុតឲ្យខឹងគ្នាហើយបើសម័យអាត្មានៅក្មេងៗខ្មាំងនៅក្នុងព្រៃខ្មាំងនៅក្នុងស្រុកងាប់ទៅសឹកខ្មែរសិតតែខ្មាំងគូមុខឲ្យឆ្លោះគ្នាហើយថាច្បាំងគ្នាចំណេញចុះយល់ទេអាត្មាមិនចង់និយាយទេប៉ុន្តែញាតិញោមថយមកគិតវិញមើលមានទូវិសុគ្រប់ផ្ទះឥឡូវប៉ុន្តែគាត់អត់តាមដានព្រឹត្តិការណ៍ក៏អត់តាមដានអ្វីដែលល្អឧទាហរណ៍សូម្បីតែឲ្យទៅសូម្បីកម្មវិធីធម៌អាឬក៏កម្មវិធីសុខភាពកម្មវិធីចរាចរណ៍ក៏អត់ស្ដាប់ទេអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធដល់ជីវិតនេះអត់ស្ដាប់ទេស្ដាប់តែរឿងមើលតែរឿងសបាយនោះសបាយញាតិញោមមើលសម្ោចហើយនឹងរៃសម្ោចហើយនឹងរៃសម្ោចមិនសូវចេះសបាយទេណាសម្ោចប្រឹងណារវល់រហូតមែនទេរៃនិយាយពីរំមកច្រៀងនោះហើយដល់ទៅពេលខែភាសាមិនដឹងខ្លួនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់រ៉ាប់ណាឲ្យទៅប្រជាជនខ្មែរគិតទៅសបាយតែផឹកស៊ីហ្នឹងអាលាយហើយចាំមើលគាត់ស្ដាប់អាត្មាកាលមុនចហោស្ដាប់មាត់គាត់និយាយនេះមិនព្រួយដែរបន្តិចអាមេរិកជួយយើងអញ្ចឹងគាត់ជុំតែគ្នាផឹកស្រាគាត់និយាយចឹងអាត្មាបានតែមែនណា
ហើយគាត់ថាបើមិនជឿទេឲ្យចន់អាចធាក់ក្បាលអញសុទ្ធតែអញ្ចឹងគាត់ដូចច្បាស់អញ្ចឹងណាដល់ថយមកវិញសិក្សាធម៌ពុទ្ធណាបានយើងដឹងថាមនុស្សម្នាក់បើមិនពឹងខ្លួនឯងទេបើមិនរឹងមាំខ្លួនឯងទេងើបមិនរួចទេញាតិញោមអាត្មារាល់ថ្ងៃគ្មានទៅសង្ឃឹមថាអាមេរិកណាទៅជួយខ្មែរបារាំងសេះណាទៅជួយខ្មែរទៀតទេអត់ជួយកាន់តែច្រើនជាពាក់គេកាន់តែច្រើនឥឡូវជាពាក់គុណគេជួយអីបន្តិចជាពាក់គេឃើញអត់ពាក្យថាជំនួយទោះបីជំនួយវាចំណងណាបើមិនចំណងកាយក៏ចំណងចិត្តដែរមែនហ្នឹងហើយឥឡូវអាននៅចប់សិនចាំនិយាយសរុបទី2មេរៈជាតំណាងសភាវៈអាក្រក់ឧទាហរណ៍កិលេសមាជាសត្រូវចំពោះសេចក្តីបរិសុទ្ធមិនល្អដដែលត្រូវហើយព្រះអង្គឲ្យឈ្នះកិលេសឲ្យឈ្នះមាប៉ុន្តែឈ្នះដោយសេចក្តីល្អឧទាហរណ៍ទោសៈជាកិលេសមែនទេត្រូវយកមេត្តាទៅឈ្នះវាបើមិនចម្រើនមេត្តាទេអត់ឈ្នះទោសៈទេណាលោភៈការជាប់ចម្ពាក់ត្រូវចម្រើននៅសេចក្តីសន្តោសអលោភៈមោហៈអវិជ្ជាត្រូវចម្រើនអីចម្រើនបញ្ញាប៉ុណ្ណោះដែលកំចាត់បងមោហៈបានយល់ទេហ្នឹងហើយទី2ពាក្យថាសត្រូវទូបង្គំតែងឮតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាមិនយកខ្មែរណាធ្វើសត្រូវទូបង្គំយល់ថាខ្មែរច្បាស់ជាមិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវប្រកបមែនតែបើខ្មែរលក់ជាតិវាគឺមិនជាសត្រូវរបស់ខ្មែរនឹងខ្ញុំប្រកាសរណាទេឬនៅតែដដែលពីព្រោះតែសេចក្តីអាក្រក់នឹងឯងវារីកធំឡើងកុំថាឡើយតែជនបរទេសធ្វើបាបយើងខ្មែរយើងក៏អាចធ្វើបាបខ្មែរបានដែរឲ្យតែខ្មែរធ្វើមិនដឹងមិនព្រមយល់ដឹងតែកាលណាមិនព្រមយល់ដឹងមនុស្សខូចមានឱកាសច្រើនញាតិញោមណាអញ្ចឹងមិនចាំបាច់និយាយដល់ជួររដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកធំទេនិយាយតែក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងសួរថាគ្មានអ្នកបោកទេឬមិនបាច់និយាយដល់មន្ត្រីរាជការដែលត្រូវមានប្រពន្ធកូនត្រូវអញ្ចឹងទេនិយាយទៅលោកសង្ឃនិយាយទៅយាយជីតាជីនៅវត្តហ្នឹងសួរថាគ្មានអ្នកលួចលុយវត្តទេឬអញនិយាយអស់ចឹងមែនអត់ថាលួចលុយវត្តក៏លួចហ្នឹងថាដឹកនាំខុសថាព្រះអញ្ចេះព្រះអញ្ចោះមានអត់ហើយនៅមានអ្នកជឿអត់វាសំមុខហើយណាអញ្ចឹងគេបោកយើងបានមិនមែនមកពីគេពូកែបោកទេមកពីយើងល្ងងមកពីយើងឆាប់ជឿយល់ទេហើយយើងនិយាយពីខឹងតែអ្នកបោកនោះខឹងលំក្តៅឲ្យឈួលប៉ុន្តែត្រូវមើលខ្លួនយើងនេះវាសមមុខតែគេបោកនឹងត្មងហ្នឹងហើយអ្នកនិយាយខ្វះអីអាត្មាអីគេមកកុហកមកសន្ធឹកដែរពីមុនមកដល់និយាយមើលតែយើងដឹងរៀងខ្ពស់ជាងនេះរត់អស់ហ៊ានបោកអីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើវាងងឹតមកចិត្តយើងមិនត្រូវខឹងងឹតទេត្រូវអុចប្រទីបឡើងកាលណាប្រទីបកាន់តែធំប្រទីបកាន់តែភ្លឺងឹតកាន់តែបាត់យល់ទេយល់ថាម៉េចហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចឹងព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យថាអ្នកមានបញ្ញារមែងធ្វើខ្លួនឯងឲ្យរួចសេចក្តីទុក្ខបានចឹងណាការបដិវត្តស្អីក៏ដោយបើបណ្ដុះទឹកចិត្តប្រជាជនអត់បានទេណាញាតិញោមបដិវត្តអត់បានទេឧទាហរណ៍ដូចមហាធម្មគន្ធីដើម្បីដេញអង់គ្លេសចេញមហាធម្មគន្ធីអត់មានកងទ័ពទេប៉ុន្តែបណ្ដុះទឹកចិត្តប្រជាជនឃើញទេ
របស់ណាសម្លៀកបំពាក់ដែលអាចត្បាញខ្លួនឯងបាននាំប្រជាជនធ្វើជប់ទិញរបស់អង់គ្លេសហើយដល់វាលក់លេងដាច់វាបានអីអង្គកងតបឃើញអត់របស់របរដាំហូបខ្លួនឯងកុំស៊ីរបស់គេដីមានតែបើបដិវត្តគំនិតប្រជាជនអត់បានញាតិញោមស្រែក100ឆ្នាំទៀតស្រែកមិនរួចទេស្រែកមិនរួចទេបានតែខឹងគ្នានឹងឯងបន្តិចទៅខូចចិត្តណាគាំទ្របៈនេះដល់បៈនេះវាមិនចេះទៅនិយាយពីខូចចិត្តជេរទៀតណាអញខំតែគាំទ្រឥឡូវវាទៅចាប់ដៃគ្នាខឹងទៀតណាឃើញអត់មកពីយើងឲ្យតម្លៃទៅលើមេបៈនឹងខ្លាំងពេកយើងមិនធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាចយើងសោះប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសសេរីឧទាហរណ៍ដូចបារាំងហ្នឹងប្រជាជនមានអំណាចណាមែនអត់វាទល់តែធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំខ្លាចប្រជាជនអញ្ចឹងមិនបានហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យខ្លាចមិនបាច់កាន់ដបងទេដំបងគឺបញ្ញាដំបងគឺឧត្តមកតេខាងក្នុងនេះដែលធ្វើឲ្យគេខ្លាចហ្នឹងយល់ថាម៉េចហ្នឹងហើយមួយទៀតទី3ថាសម្រាប់កុម្មុយនីសទទួលបាបកម្រិតណាពាក្យថាកុម្មុយនីសមិនតន់និយាយថាអាក្រក់ឬល្អទេនៅក្នុងច្បាប់កុម្មុយនីសបើសិនជាបានធ្វើដូចនោះណាល្អណាប៉ុន្តែខ្លាចទៅវាខ្លាយឧទាហរណ៍ដូចសម័យប៉ុលពតចឹងយើងត្រូវស្មើភាពគ្នាគ្មានអ្នកមានគ្មានអ្នកក្រប៉ុន្តែវានៅតែប្រកាន់ណាកងពលមេកងមេអីវាស៊ីឆ្ងាញ់ទៅរហូតបើវាធ្វើដូចពាក្យរបស់វាមានស្អីល្អទៅអីមែនអត់នឹងប៉ិនស្មើតែប្រជាជនដូចគ្នាវាអត់ស្មើសោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុម្មុយនីសគឺជាផ្លាកបៈគឺជាផ្លាកឬក៏ជាវិធីសាស្ត្រនៃការដឹកនាំមួយប្រទេសខ្លះក៏គេដើរតាមកុម្មុយនីសគេរីកចម្រើនដែរមែនទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែតែយើងសេរីមិនចំសេរីកុម្មុយនីសមិនចំកុម្មុយនីសបលាយកាត់រហូតងាកទៅណាក៏បានដែរកូនកាត់ប៉ុន្តែកូនកាត់ខ្លះឆ្លាតប៉ុន្តែកូនកាត់យើងយ៉ាប់ហ្នឹងហើយសរុបមកវិញមិនមែនយើងមិនដឹងទេទាំងអស់គ្នាថាប្រទេសយើងធ្លាប់ជាមហាប្រទេសខ្លាយមកប៉ុណ្ណឹងយើងចិត្តថាយួនយោយើងចិត្តថាសៀមយោអត់ទេអាត្មាសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរហ្នឹងទៅមកឧទាហរណ៍ឥឡូវអាត្មានិយាយប្រវត្តិសាស្ត្រពីដើមមកស្ដេចឧទាហរណ៍មានកូន2នាក់ម្នាក់បានឡើងសោយរាជម្នាក់ទៀតខូចចិត្តទៅពឹងសៀមឃើញអត់ដល់គេវាយឈ្នះកាត់3ខេត្តឲ្យគេអត់យកមកញញោមឥឡូវសៀមឬក៏ខ្មែរខ្លួនឯងឥឡូវគួរខឹងសៀមឬគួរខឹងខ្លួនឯងហ្នឹងល្ងងណាហ្នឹងខ្លួនយើងប៉ុន្តែមិនតន់អស់សង្ឃឹមទេញាតិញោមនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនបានន័យថាអស់សង្ឃឹមទេណាអាត្មានៅតែមានសង្ឃឹមជនជាតិបារាំងមួយទៅពីស្រុកបារាំងហ្នឹងទៅស្រុកយើងគាត់ដើរមើលស្ថានភាពទាំងអស់គាត់ដើរមើលដីគាត់ដើរមើលស្អីគាត់ជក់មាត់ថាដីស្រុកយើងវាល្អហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមើលស្ថានភាពទៅវាពិបាកកម្លៀតគ្នាអ្នកមានអ្នកក្រហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់និយាយថាស្រុកខ្មែរនៅមានច្រកចេញមួយទៀតគឺតាមរយៈព្រះសង្ឃពីព្រោះព្រះសង្ឃនិយាយនៅមានគេអង្គុយសំពះស្ដាប់ប្រសិនបើព្រះសង្ឃខំពន្យល់ប្រជាជនឲ្យចេះព្យាយាមខ្លួនឯងឲ្យលះបង់អបាយមុខឲ្យលះបង់ការខ្ជិលច្រអូសបង្កើតតំណាំដាំដុះបង្កើតជីវភាពខ្លួនឯងឡើងវិញខ្មែរនឹងរីកចម្រើនគាត់និយាយចឹងហ្នឹងហើយនៅមានវិធីសាស្ត្រនឹងមួយទៀតពីព្រោះប្រជាជនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងសូម្បីតែលើប៉ហ្នឹងគាត់អស់អារម្មណ៍ហើយមែនទេក៏ខ្ជិលគាត់អូច្រើនតែកុហកពេកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះចិត្តឲ្យអាត្មាចូលបៈអាត្មាថាបើមេបៈហ្នឹងកាន់សិល5ប៉ុន្តែនិយាយពីឈ្នះម្ដងជប់លៀងសតកាសស្បៀហនីហ្គែនទេបាទ
vậy mình được xa bịa sách chăng về amata về trà bịa bất chia bịa mình slap hiểu lẽ nâng à chân sao mình được tranh luôn ấy có họ kế có đôi chia có họ luôn ai phương mấy ở miền dịch đây sừng khấm hay dân ở vị trí chôn vô mấy ở bây dân mà đong chứ dân mà đong cho ở vị trí chôn tam mấy cô vị trí chôn còn miền cầm rạch để ca kết tĩnh nè chẳng đôi chùm nua đầm bay để ca chân nè đôi chùm nua ở vị trí chôn chân nè bên cứ bằng riêng mà nước ở trẻ kết giờ lại hay bây giờ coi để chế khả năng tức xỉu của vô bỏ kê bỏ học của vô bỏ kê sực cây bà lai tập cuôn nơi ở lớn đâu có phong sóng nhung về mà nè còn tê mà phạt mà thả lớn đất từng cặp ba từng tụ mau sực cây tâm tập sọ tích ngọt bao hết chân mình bắt cho băng tới khai sầm máy đi chứ mà ngày muốn khai sờ sê thà sầm máy pol pot slap ruột nơi hot on hà sầm máy ní nừng slap ruột tại ca body pop hà chiều đầm lui ở hơi thằng khăn nè hay riêng ní mình đăng tê khai này dây to nè đăng phần thơ mấy kì mấy ảnh mấy đôi chân slap tôi để nhìn nhau mà tôi họ tôi bây giờ mình không riêng số đó là dụng một phay sam sắp đo về vây thưa cát đo về chư vào nâng slap đôi mình bạch cho bằng được chứ này bây giờ coi shop cái mấy cái gì bóc kia nè nâng mà bực xíu nữa là nâng để trên trâu bằng rừng ca thật không prang prai những làng quên nhìn nhau mà dân mình bách có kết đó và tê chia tê kết để cua xa mùi nhận nhôm nâu và răng nè mình thọp nhau lôi ở bóng của ôn sọc mai chai tê mình đấy con tay cua xa khá nó chỉ cua xa và bạ lực nhau và man cầm chơi cục đấy dây mến á vì cua ấy còn miên tì an nữa nè chương cá chai đo cho bẹ cái chăm bên đi nhà oi tiệt oi tầm miên cẩm nứt đây phải đu lên chân á chui mà rồi nằm tiệt còn ngợm rồi nè person bậc ban tứ miên cẩm nứt chơi vô nâng vô tôi bằng cả một rồi bò đấy từ đầm đỏ rưỡi có thưa một là bò ấy môi rương khát nâng vì rương mơ mình khơi nhá phần này oi thì chơi bằng cả một là bò để sao lôi nó cùng nhanh đầm bay xì lôi cái oi nữa nghe ai cài prai chỉ vật bàn này nè, bát tê chiết dương chân đây nè, hoàng ngày ní, bà sân bà bát tê khai dương nâu tê sừng không chìm nuôi bò rồi tê là hốt, khó là hốt, cuộc bụi xong nó bụi cỏ, mến, hay rồi làm nói đi cái áo cái miền áo dương miên nè. Nâng à, cái áo những đầm bay ở dân chết bằng co bằng cao luôn anh phần đợi áo tới dân chai áo tới chai áo cò là hột giờ là chân sờ rọc màu vinh dân ở trâu tư sầm lạp dùn cứ sầm lạp tầm lọp cọ bao giờ nâng à thì họ được màn dây chẳng vậy vì mình nè nó chế ta vuông chế vô pôn vuông cái thường mày tới chân men vậy mình vậy lấy nhé nè class bạc cát pui đó nè chẳng vươn một tam ổ vát của bọc bẹt sàm sàm bụt vinh cứ ca để ai bưng khuôn ai bán cứ trâu từ khuôn ai miên bánh vô đằng mai dương bài ta sẽ khả năng chữ nó có cro đấy nhìn nhau mê nó ta chữ ó của bút ra thầm mấy a rô sẽ bạ mà liệp hìa cá mình miên rô chỉ liệp đỏ cái lên
ប៉ុនបយលពីសុខភាពនិយាយពីខ្ជិលស្ដាប់មិនស្ដាប់ទេរឿងឈឺមួយទៅគ្រាន់តែរឿងបុកគ្នាងាប់តាមផ្លូវហ្នឹងក៏វាខ្លាំងជាងសង្គ្រាមផងប៉ុន្តែបយលច្បាប់ចរាចរណ៍អត់ស្ដាប់ដល់រាប់ណាឲ្យទៅធ្វើបង្ើយអញ្ចឹងចោះងាប់ទៅអស់តែឥឡូវគេពជាកណើតទៀតបន្តិចអស់ហើយខ្មែរមើលអាកំណើតក៏ពជាអាងាប់ក៏លឿនហើយចេញពីស្រុកទៅធ្វើការស្រុកគេទៀតមិនយូរទេបន្តិចទៅខ្លាយជាជនជាតិភាគតិចហើយយល់ទេឥឡូវគួរស្អប់យួនឬក៏បន្ទោសខ្លួនយើងហ្នឹងឈប់ជេរគេទៅហ្នឹងហើយបើយើងមិនកែខ្លួនយើងមិនខំបញ្យល់គ្នាយើងមិនខំសាមគ្គីគ្នាយើងពីណាទៅជួយយើងបានញាតិញោមសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតឧស្សាហ៍លើកណាស់ថាកុំទុកចិត្តបរទេសកុំទុកចិត្តអភិនេស្ហ្នឹងកុំទុកចិត្តអភិប្រាយកុំទុកចិត្តអីទៀតហ្នឹងហើយកុំទុកចិត្តបរទេសពាក្យថាបរទេសយ៉ាងណាក៏ឈាមជួគេវាខុសពីយើងហ្នឹងហើយដូចសម័យលន់នល់ចឹងថាជួយអីជួយឲ្យកភ្លើងទៅជពាក់គេកុំទុកចិត្តអភិនេស្ហ្នឹងស្អីមានដឹងទេអភិនេស្ហ្នឹងអ្នកបួសយើងធ្លាប់សូត្រពាក្យប្រវត្តិអភិនេស្ក្រមព្រះអង្គចេញសាងអភិនេស្ហ្នឹងអញ្ចឹងអភិនេស្ហ្នឹងអ្នកបួសកុំឲ្យតែឃើញអ្នកបួសហ្នឹងចេះតែជឿព្រោះអ្នកបួសខ្លះក៏ខូចដែរមែនទេហើយកូនប្រពន្ធហ្នឹងស្មើអត់ខូចទេវទត្តហ្នឹងកូនប្រពន្ធដែរហ្នឹងហើយទេវទត្តបួសដែរតាណែប្រពុតអត់ដែលសរសើរបុគ្គលណាប្រកែជឿទេអ្នកឆាប់ជឿឲ្យតែឃើញជឿហ្នឹងព្រះអង្គអត់សរសើរទេណែក្នុងការស្ដាប់ត្រូវប្រកបនៅក្នុងអង្គ4សុចេពលិណាស្ដាប់ឲ្យគិតផងពិចារណាហ្នឹងបញ្ញាដែលកើតក៏ដល់3ដែរសុតមយៈបញ្ញាចិន្តាមយៈបញ្ញាភាវនាមយៈបញ្ញាអភិនេស្អ្នកបួសដូចរឿងតបោះដែលកដុំ2គាត់ផ្ញើមាសនោះដែលស្ដាប់ហ្នឹងហើយកាលពីមុនលះបង់ល្អណាទៅបួសប៉ុន្តែគេផ្ញើមាសច្រើនជាងអង្គុយពិចារណាវាលែងឃើញធម៌វាឃើញតែមាសចិត្តតែគិតថាមាសប៉ុណ្ណឹងវាសឹកទៅវិញរកប្រពន្ធមិនពិបាកមែនទេមាសមកកញ្ចប់ច្រើនដែរណាហ្នឹងការអត់តន់មានមិននឹកមិនតន់ឃើញដល់មានហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើល្បិចហើយនិយាយពីកដុំ2ទុកចិត្តតបោះហ្នឹងទុកចិត្តដល់ទៅលាប្រាប់ទៀតថាលោកកដុំ2ទៅយកមាសវិញទៅនៅកន្លែងកប់ទុកហ្នឹងអត់តន់តាណាទេទុកហ្នឹងសិនណាបើលោកម្ចាស់មិននិយាយមានណាដឹងហើយចុះទៅមួយផ្លេតធ្វើឲ្យប៉ះអាយោស្បូវតែវាដោយជាប់ទៅបន្តិចហ្នឹងក៏ដើរមកវិញលោកម្ចាស់មកធ្វើអីទៅមិញមិនបានប្រយ័ត្នទៅវាដោយស្បូវមរស័យខ្លាចបាបយកមកឲ្យវិញត្រឹមត្រូវហ៎ឃើញទេបើអញ្ចឹងហឺតទៅទុកចិត្តទៀតហើយហ្នឹងណែដល់ចុះដើរទៅដឹងតែម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងទុកចិត្តទៅដល់ការយកមាសទៅមិនដឹងឯនោះស៊ីបន្តិចបានទៅរកមាសបាត់អស់លេងយំស្ដាយប៉ុន្តែអត់មានសង្ស័យពីតបោះហ្នឹងអីបន្តិចដល់ជួបព្រះបរមពុរិស័ទសួរទៅប្រាប់រឿងអស់ទៅតែវាគ្មានពីណាក្រៅពីតប៉ែហ្នឹងទេហើយបើថាហីមិនចឹងគ្រាន់តែស្បូវមរស័យចង់បានផងហ្នឹងអាមិនសាក់អាហ្នឹងទៅបញ្ជាក់ថាគាត់នឹងយកហ្នឹងអាស្បូវចង់យកវាចង់យកអាច្រើនហ្នឹងយល់ទេហ្នឹងហេតុហ្នឹងគាត់ថាកុំទុកចិត្តអភិនេស្យល់ទេចឹងបានឆឹងកានគាត់ថាម៉េចវីវោនឹងពោះវែកតិចថាបានដេកភ្នោឃើញក្បាលខ្ញុំកោកុំតន់ឲ្យបន្ទុជួនកាលកោតែក្បាលតា
Giờ là nè à chẳng kịp bọc dần bán mình men mau bị kê bộ cài bọc thế mau bị dần chập chưa mình nút để kịp bọc bán miên cả này bảy tim mũi lồng nguồn tí pi chập chưa ắt chia sai chập chưa tí bay lộn lộn nè mình nút á chơi mấy cái đó ôi từ nơi không crop khăn na mũi này hai tầng bay nó kịp bọc bán được tham á năm muốn năm từ muối vậy năm từ cái tê tu sạp máu và tê tu sạp máu là bón nữa ấy chèn chó đó cái là bón sầm nang á lấy cam vị thi bò tần kia AC thì đã cái chập snot lên tu sạp bón trâu mà $10 ngày tham thấy chân phón không xoa lôi thôi chạy đầy phón nè hãy bao cái nào bán chó nè tế bao nâng đỏ ngắt như này nha hãy ngắt mất buộc khai về sở vật tập hiệp á khai về mình sở vật tập hiệp hãy phương mấy bạn bán hãy là bóng nhà lôi tam vinh mà con mó đầm bay trong nào rốt ca bao oi mà con giấy một con là lá mà với mình đăng vinh vang giấy với mình thao nè mà thà mình lôi đại tần kia năng nhau vinh để vinh nó kia mình bạch tần kia giấy với ập đăng mền mà ập đăng lôi cả cái châu bốn cái nhau thì nhau mà ập đăng khó rồi du đó mà mình lôi nó tung trên bị pet lôi à mới là bom miền $20 ăn lâu dọc chùa tiếp này đền trắng tế và thầm hà sập ấy miên chẳng tinh cát nhau cái nào mới cái nào tẹt tôn cái cát ở mấy dù small mà là cát tận địa kia ấy chứ nó thắc miên lôi tận địa kia thế cát tu rồi sắp á cát tu sắp tinh hay câu hỏi cái nào mó ồ cả đấy tăng từ một con liệu một đòn hà bên tay khai tranh bao kê cho đó nó nhiều đương nắng class tranh bao kê thấy việc khai cái ở hiền dây mà còn miền này nè lúc xong class còn miền này chơi lôi kê oi hết đã uột luôn tôi chuyện bàn này thì đi mới nằm muốn lột xong nhiệt nhôm thợ bon thợ tiến đó đây là bạn xong từ đây kia đã tích ban chờ đấy nó class o mà mơn class o mà pol quan class nâng chỗ chất trong ban tay nghề nhìn nhiều mà việc không yên sẽ ban đầu nghề thế từ bốn kia ơi bị chọn tịnh tích đó nè tích đó cái vô ba rồi cùng tục chặt api cùng tục chặt api prai nó cứ bịa pol bịa ati bài cùng ôi tên là nha bà cay giấy nó chơi được chưa nó được mà một prai mà pro nó cũng chơi được chưa nó cất bị trà nà phòn vô lẽ này này tụi bà nói sầm nùa nắng này phần rừng kia dương vinh dân bàn tham á chia tận đa từ group tệ năng than nâu không sọc cho dân chia tập tô tham bò tê biệt biên chơi cho chạy khai to khai cho khai nó bò tê nó bị na chắc nó ẩm rít sấy nó vót mũi bay kia bị na chạ anh không nó ở Boston nó cái hai tàu vót lơ vót cào mà nó vót nó về nô mùi nó lơ nô mùi nó khổng đằng ấy cột nó về pi tròn mà tròn lơ vót mũi tròn khổng vót mùi luộc cái này ở trâu này đấy nhưng nhiều mà băm mà lăng á còn nó vót mũi đã xa ọt cốm một môi tôi xa bật tê chỉ rất chấm năng nó vót mũi nơi lòng bịch lôi sầm rạp triêm thưa bởi hía nó chiêm mà liên là bắt đăng khné cho lăng cái này slide ọt vô lôi kẹt tôi bắt đăng tôi vô tôi lôi vót bắt đăng hả linh thôi chụp vẽ kia một phay mơn chiên tiền lời nè lư thương mày vót mũi ớt chơi thai với nó hình coi tình dây gương và tê chiến
mà thật ra sao vọt mùi bàn sân đó vừa vọt mùi bàn sân mới ở việc trâu kia ở việc nhung đã kia ở mau có môi bạn vụ ấy chán hết anh ấy ban xong thà bữa tàu sọc mé của cô đây mà khai ấy oi cằn cỡ ấy cần là vọt mùi sao một cuồng phóng tôi thơ xảy vô lấy chẳng bàn mà thà chuôn cá dương che từng coi rương thông kịch hưởng thông về mà nè nâng á chuôn cá xây à so mình trong trùng phóng coi kịch rương thông về kịch rương tồi tệ khai tiết con là thuộc đây cái mình xóm phong mấy đó vậy đam nè bò tên nâng tịch chọc nè khai nó tha tớ tôi chui sọc mày tôi đau chui tao cầm mông tôi rồi cuộn tôi đau bạc tròn khai cũng không nè chương ca nó tôi bằng cá ớt qua nhà ha nó sọc nó chăn này tràn tiệt phút bằng riêng tham môn đằng chui kê bá nó chui khuôn anh sân chui khuôn anh nít đọ khuôn anh ở ruồi pi ẩm pơ bạc sân đọ khuôn anh ở trên pi ác của sol sân khuôn anh lê xịt đây à cọ toàn bán trong tôi chui kê viết tới chùm lon ta xịt đây à cọ kê nó vô lợt vô tham mấy năng à proput men chạy ra bảy nè chân ban nẹt khai cái thám proput nó mình nước atma để dùng trình tự bùa trò niềm cùng pì hả xong xây lột thà khai luôn ạ nhìn nhau mà vì đấy bò rót tiền lai không lốp á khmiên là nam môi khai chi vì đấy bò rót đòi khmiên ca liên bong thế bạch dây đó có phốt đấy xông bay mê tọp môi ô tê họ là sọc cao sừng kriêm thấu chênh tục cho bạn anh á tôi cần điết quân tôi cho bạn chừng cực mở à lấy tao ôn bong người na côn bong tôi cho bạn mới cát hay phốt nó không nên phốt tao rốt thô ngọt nó vừa lấy tân niêng ôn nó tao rốt thôi na khơi ca nó bộ bê sân đó vô metri tôi tam chỉ ly tôi sân khơi nhảy đấy nhưng ban trắc thế nào cùng mấy ban trắc tăng pin nông ấy anh lấy ta ôn anh lấy ta côn chỉ chuộng một xôm anh lấy khăn chỉ chuộng không nhớ dữ cái dân chết ở trong ôi mình nó ở chá một thứ tam cái lại dương chẳng là bạn dương trăng viêm ruột nè về nè nè nghe lâu mê top á lâu tham miên con top bo được tê xuyên piên châu máu nông niêm chỉ mê top lực top trình từ chế bán với tao ta lia ôn sân đấy mê nói đôi của put chứ chạy đi ra rồi bỏ bóng miền bảy tìm mũi put thấp để chạy đi ra trâu phồng rưng sầm mặt tập hiệp luôn ai ôi ban chỉ của put sân thế đấy bậc luôn của ông mình ai ban chi của phút á chạy ra pi hay nâng chạy ra tì bay tờ rồi nhỉ đó từ của ông ban chi của phút rồi phơi khơi hái tới của ông vô phơi nắng đầm bấy chạy ra tì pí cứ nhiệt tập thạ chạy ra pro của bụi nhiệt cái này pro của bụi nhiệt đó từ tì bấy lô cắt thạ chạy ra pro đo sắt lô tầng ở chẳng bậc miên là tì muối tôi nuôi ở bên dân chúng ta chưa tập lầu cắt đôi côn sa hạt ma mùi miệt thum hình gì mà hạt chữ riêng gọi bậc cai hay chữ đọc về lư Giêsu cái tập sai sa na lục không lục thầm lư po ở on ninh với trong tập đau lòng ngọt rồi biết sờ lanh chăng nưng rồi biết sờ lanh sa na nưng smile nưng mà cha clark mông sờ lanh mà cha đây hay việc đinh rồi ơi mà cha nó đọc không rồi bế lớp đông thmó cục rồi hay rồi rôm cho mong cha họ ai đâu về ngọt ấy họ ngay dân được biết mình chăng với bị khăn đi khăn nó với đứa ta khăn tam Facebook tam ấy về nhận vô mình chơi mới mình đăng này
បើថារឿងណាឲ្យគាត់ថាគេជេរគ្នានិយាយពីអូជេរឡាយរាប់ពាន់ណាសូម្បីអាត្មាផ្សាយធัวតាមเพจតាមអីចឹងដែរបើថាណាដែលអាត្មានិយាយអប់រំចិត្តនឹងឲ្យវាបានចម្រើនផ្លូវចិត្តឯងមិនសូវទេធ្វើបងអើយបើអាត្មាស្ដីឲ្យវាណាបន្តិចជាមួយគេបន្ទោវាចូលចិត្តតែអញ្ចឹងមែនទេតែញាតិញោមអញ្ចឹងដែររឿងនិយាយល្អមិនសូវខិតចូលលើពីកណាខ្សឹបនិយាយដើមលោកបន្តិចមិនខិតចូលឡើយអូវាធ្លាប់តែអញ្ចឹងចូលចិត្តរបស់ស្អុយមែនទេរឿងល្អគេនិយាយអីចែកបន់ចែកអីហ្នឹងល្មមទេឥឡូវទៅវិញយូរលើខ្សឹបធោលោកគ្រូសានជាឥឡូវលើថានាងណាតោងបាត់អីនិយាយអត់ច្បាស់ទេហ៎ហ្នឹងទេហោអញ្ចឹងណាពុំខ្សឹបថាម៉េចអាយុផ្សាយនឹងអាយុផ្សាយបន្តរឿងអាក្រក់នឹងពូកែអញ្ចឹងបានអាត្មាសួរថារវាងសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់ណាងាយធ្វើជាងនឹងឆ្លើយត្រូវមកពីយើងវាចូលចិត្តអាក្រក់ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែតាមពិតនោះល្អនិងអាក្រក់វាជាភាវៈដាច់ពីគ្នាពុទ្ធសម្ដែងថាបុគ្គលអាក្រក់ធ្វើអាក្រក់បានដោយងាយតែធ្វើល្អបានដោយលំបាកចំណែកបុគ្គលល្អវិញធ្វើល្អបានដោយងាយតែពិបាកធ្វើអាក្រក់ឃើញទេយល់ទេនឹងអញ្ចឹងបានសម្ដែងឲ្យផ្សាយមេត្តាអីហ្នឹងញាតិញោមចេះថាមេត្តាវាមិនកើតបើមឹងហើយមកពីអីចិត្តយើងវានៅក្នុងអាសេចក្តីអាក្រក់ហ្នឹងឯងយល់ទេមានន័យទៀតទេចាប់ហើយឥឡូវឈប់ខឹងយូរណាឈប់ខឹងគេទៅពង្រឹងខ្លួនយើងពង្រឹងខ្លួននេះមិនមែនឈប់ខឹងឲ្យដេកហ្មងណាត្រូវពង្រឹងខ្លួនឯងហ្នឹងហើយដូចយើងជាមួយនឹងកីឡាករឧទាហរណ៍ជាមួយកីឡាករឬក៏រៀននៅក្នុងថ្នាក់ចាស់នៅពេលដែលគេឈ្នះយើងកុំជេរគេត្រូវដឹងថាយើងរៀនខ្សោយយល់ទេយើងរៀនខ្សោយដើម្បីឈ្នះគេធ្វើម៉េចទោះតែខំខ្លួនឯងយើងឥឡូវវាមិនដើរតាមហ្នឹងវាខឹងតែគេហ្នឹងហើយគេខំរៀនសឹងអីឯងហ្នឹងថ្ងៃអង្គុយតែនិយាយដើមគេទីបំផុតអាពេលយើងអង្គុយខឹងគេនឹងហើយដែលទុកឲ្យគេឈ្នះយល់អត់យើងជេរយួនកាន់តែខ្លាំងយើងចាញ់យួនកាន់តែខ្លាំងយួនមិនដែលជេរខ្មែរទេណាប៉ុនយកខ្មែរចិត្តអស់បងប្អូនមែនអត់បងប្អូនវៀតណាមកម្ពុជាតែជំរៀងឲ្យយើងច្រៀងទៀតវៀតណាមកម្ពុជារួមសុខរួមសាមគ្គីគ្នាហើយឯងនឹងនិយាយជេរយូរទៅគេយកចិត្តអស់ញញោមយល់តិចស្ដាប់អាត្មានិយាយចឹងទៅថាអាត្មាកាន់ជើងយួនចុះហ្នឹងគិតបន្តិចទៅណាបើយើងឈប់ជេរហើយយើងប្រឹងធ្វើខ្លួនយើងទាំងក្រៅទាំងក្នុងយួនភ័យតែបើយើងកាន់តែជេរយួនកាន់តែអមានតែវាច្រឡោតតដខ្យល់ចិត្តងាប់អាហ្នឹងមែនទេមិននិយាយមែនទេហើយដល់ពេលយើងកាន់តែជេរយើងលេងទុកចិត្តគ្នាអាណាទៅស្និទ្ធយួនទីអូអាហ្នឹងយួនអូអានេះយួនអូអានោះយួនចោតគ្នាស្លាប់តែគ្នាឯងដូចសម័យពលពតចឹងយល់អត់យល់ថាម៉េចហ្នឹងហើយយល់ថាពង្រឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមើលខ្លួនឯងកែខ្លួនឯងហ្នឹងហើយរឿងស្អីក៏ដូចជាទីផ្សារសេរីដែរញាតិញោមសូម្បីតែយើងលក់ដូរបើកហាងដូណាត់ដូចគ្នាចុះយើងធ្វើអត់អនាម័យធ្វើអត់ឆ្ងាញ់ដល់គេលក់ដាច់ជាងចិត្តតែខឹងគេមិនកើតវាមិនត្រូវទេមែនទេហ្នឹងហើយកុំចំណែនគេកុំខឹងគេធ្វើខ្លួនយើង
ហ្នឹងហើយមកក្រេនេះនិយាយតែរឿងយួនហើយខ្មែរអូសំណួរសួរអញ្ចឹងស្រីទាំងឡាយអើយកុំភ្លេចឡើយផ្លូវល្អគឺធម៌ព្រះពុទ្ធប្រសើរផុតលោក